Ja sam juče snažno, neko bi rekao oštro ili preoštro reagovao na dodatno naoružavanje Albanaca na Kosovu od strane Turske ili Turkije, kako se sad Turska naziva. Pošto sam video različite glupe napise u uglavnom domaćoj štampi, jer postoje neki koji mrze svoju zemlju i traže, kako bi rekli, aha, grlio si se s Erdoganom. Uvek ću da budem dobar domaćin turskom predsjedniku Erdoganu. Reč je o velikom lideru, velike i uspešne zemlje. Reč je o čoveku koji je podigao Ankaru iz pepela, Istanbulu promenio lice, koji je posle Mustafe Kemal Paša Ataturka najveći turski lider, nema nikakve sumnje i uvek je dobrodošao u našu zemlju.